Visokoprečasni oče, poštovani koristi Hora Svetog Serafima Sarovskog, na čelu sa vašim dirigentom, gospodinom Božidarom, poštovani direktori Doma kulture i muzeja, dragi moji negotinci, evo velika mi je čast da se zahvalim u ime bratstva Hrama Svete Trojice, što smo ovih večeri uživali ovim milozvučnim i pažljivo biranim numerama i zaista da se zahvalim što nam svake godine izlazite u susret Mokranjčevim danima i dopuštate da budemo taj mali kamen koji se usađuje svake godine u Mokranjčeve dane. Ja se nadam, ako Bog da ovako se nastavi tradicija i da sledeće godine opet dočekamo sa radošću naše drage goste, cijenjene, i da u ovom današnjem svetu, kada, nažalost, vidite kakav sve kič napreduje i raste, da imamo ovakav trenutak i ovakve bisere koje možemo da negujemo i da cenimo i da poštujemo. I zaista Negotin je prepoznat kao jedan grad kulture i koji neguje i muziku i svaku drugu vrstu umjetnosti. Neka je na zdravlje i spasenje u vekove vekova. Mnoga ljeta. Amin. Sotvo